Muthenya uria uretirwo na mitone ya Kenya kwamukira ndumiriri ya President Uhuru Kenyatta wajiririe kunyoterwo kuma kiroko na riria iringire thaa 9:15. Good afternoon, fellow Kenyans. Ndumiriri kuma thingira wa iregi yaheana mwerekera wa maundu. Dusk to dawn curfew, currently in force until today, the 6th of June 2020, is extended for a further 30 days. Kurumirira utarani mugi wa ataramu, President Uhuru Kenyatta arira mitaratara ya uria bururi uguikara na kuongerera ihinda ria curfew na thikũ 30 indi kumania riu guthi na mbere watho uyu ria mbagi gukinyanirio kuma thaa 3 cia utuku nginyagia thaa 10 cia kiroko, mugaru na wa hau gabere wa kuma thaa 1 nginyagia thaa 11 cia kiroko, na mogoruruku maya mambiririe kurutithio wira kuma tariki 7 mweri uyu. This variation should enable Kenyans to have a full workday schedule. Aria marari na matanya ma kuhungura mucii munene wa Nairobi na kaunti ya Mombasa ni magwetagirira amu thirikari ni gathikite thikũ ingi 30 kuri watho wa mihaka, no kaunti cia Kilifi na Kware ni ikuhinguka kuma rucio. Hii sio mambo ya independence, hii ni mambo ya maisha jameni. Hatufanyi hii kuumiza mtu yeyote. Jamani, tunafanya hii kuhakikisha kwamba tumelinda maisha ya wananchi wetu. Jameni, afadhali uwe hai ndio uweze kukula hiyo happy ambayo unatafuta. Matora maria merigite kuhingwo kwa ihinda ma Eastleigh, Nairobi na Old Town Mombasa kuma thaa 10 cia utuku ni makuhinguka, thirikari igikinyukia ikinya riri kumana na gukundera kwa namba ya aria mararwara COVID-19. Tuone ni kwa njia gani tutaweza kusaidia wale ambao wameumia zaidi. Wale ambao wanaendelea kazi tutawazingatia kwa njia gani? Wale wameumia zaidi tutafute mbinu zote ambazo tuko nazo za kuhakikisha ya kwamba tumewasaidia pahali ambapo walipo, lakini sio kuwapeleka pahali ambapo maisha yao yatakuwa hatarini. Thabari cia ndege kuma nja ya bururi no hinge, thirikari ikiarĩra mitaratara ya gwĩtĩkĩria ũkui wa ndege thĩinĩ wa bururi. Thirikari ikinyaniire kuregeria watho wa mihaka kurumirira guoya wa ati murimu uyu no unyage matũra-inĩ na gikiro ungiaga mitaratara miandanduku ya kuhingura mihaka guku bururi-inĩ. Mambo ya afya na vile tutatembea na vile tutaruhusu watu kutembea county to county, lazima magavana wawe on board. Lazima waweke mikakati kila governor kwa county yake, ile itatumiwa wakati watu wanatembea. Watapima temperature namna gani, watajua wagonjwa ni wagapi. Curfew ya mbere ya igomera ria COVID-19 yagathikirwo tariki 27 mweri wa 3 na watho wa kuhinga mihaka ukiambiriria tariki 5 mweri wa 4. Ihinda ria watho wa curfew riathira, thirikari ni igatabania gikaro gia kanjo ya ugitiri ya bururi thurima kana makinya mayo ni mateithiririe kunyihia gutamba kwa COVID-19. Mogaruruku maya mamekire na mionere ya maundu toria manio ni thirikari na kuonekana kuhutia ruhonge rwa ukui na makiria mihaka. Thirikari yugite magukinyanirio kurumirira unyitaniri wa hakuhi na honge ingi cia thirikari na utaugi wayo wa hau gabere matirongoreirie kuhinyiriria mundu wothe. Ngiribotera Inooro TV, njitagwo Julius Karithi wa Munene.